iphoyisa lokuthiwa ngi-20 lithatha spam malidubula labantu lishaya umntwana lomncane. I think abengafika grade 1 lo mntwana. Mshaya ngesibhamu liyamhliphita. Uyathathwa lo mntwana uya esibhedlela ngoba kufanele uku-understand lo. Thatha umntwana esibhedlela a week or 2 umbana lokho akubonakala ukuthi uyalulama or what. Badibana eBahrain uSigubhu umpostoli ngileli phoyisa lokuthiwa ngi-20 badibana eBahrain kufiwe ngalo mgcibelo kuyongcwatshwa lapha noma kaPeters noma kabani. Mabathenga amabhodlela linye mabili angene 20 bathi boSigubhu nampostoli 20 usho ukuthi lo mntwana lomncane lofunza abo grade 1 abezabalaza yini lo mbulele ngenhlavu. Okay, mhlambe umbulele ngesiphosiso so uyileni komhlolo esibhedlela ngoba lo mntwana udutshulwe nguwe abafusekise 20 usetshwaleni. Uyabeva ke lo simabasuka labalapha emngcwabeni I think like bo Peters or what baphume labo Sigubhu nampostoli bayemngcwabeni asuke 20 aye eShantshi baphilisana naye uprivate akekho emsebenzini uDkt Unatsa. Ningiva kahle mosimaswata kithi ahambe 20 for 8 kilometers aye police station afika afuna tikhiya angene la kuhlala khona tibha athathe spam ofuna tinhlava tilode ukwatiswe ukuthi bambute ukuthi umntwana umbuleleleni awokhe aye emngcwabeni akhanze lamaja akekho la ngikhathe emthandazweni abasomlilo lapha ngasesangweni ayotha etene spam 20 afika athi akube ngamagama aseBahrain basibona ingena njani manje ashinhlavu wababulala on the spot kugcwele eMaswati ngoba Maswati kufunani ku-understand lokhu laba labacabanga ukuthi lokulule eMaswati akusebenzi. You must know what happened. Listen ke Maswati tiphume tindzaba ayithole Natcom ukuthi lo 20 wende konke nako. Natcom by that time it was Tsintsibala. Angahesitate Tsintsibala angene wayilensini akhiphe statement leli phoyisa seliboshiwe lisuspendiwe emsebenzini amaphoyisa akakwendi lokho abuye athathe akhiphe statements emaphoyisa well written statement ukuthi emaphoyisa ahlazekile kude liphoyisa lelimele sikwende lokho athathwe 20 ayovalelwa umele ayovela phambi kwemantshi. Niyangiva mosimaswati eve Mswati ukuthi kuneliphoyisa lelibele bantu lelimele liyovela phambi kwemantshi selixoshiwe emsebenzini selethweswe emaqala thathe licinga libhekise kuTsintsibala labani leliphoyisa lolibophile. That is Mswati. Inhlitiyo lenhle ngekwehlule manga emadoda singebakho Msakandaba. That is what your Msakandaba did. Natcom utawahamba wena kuqala ke angakahambi lo 20 mangaba ufuni kuhamba Tsintsibala mkhiphe lapha aqala ohlala kaLozitha wamkhipha because of lama tensions bayombeka loZitha wahlala khona emalangana kwanela kwehla umoya wathathwa ngathi washintsha stash wayosebenzela kulesinye kuze kube kunamhla nothing happened to that. Bafa labo Sigubhu wathi Mswati makabuye wathi unani reconstruction program or whatever he called it wathi akube nemali yokukhayela takhiwo bandla banjenga labo 20 laba bo Sigubhu. Nothing was mentioned. Uyathi ukuthi abantu babulawa kanjani. Nothing was mentioned. Kunene wasesteki uthi uyakoshada ubuya kokala isudu uyahamba bekane makoti wakhe bashada ngemgcibela betokala isudu makabuyele ekhaya bamthela ngenhlavu emaphoyisa wafa. Angimathi lo sisi wabeze soyoshadwa ngibani. I don't know. Yini la yendile? Nothing. That is Mswati. And lawo maphoyisa kukhona lendiwe kona kude because bashaya itinyamatana. To mention just a few. Esifofane and I think bang 2 umbana wasuffocate waze washona ngetear gas mhla ka26 umncane lapha emarket wasuffocate waze washona bula maphoyisa Mswati. Siyamati ke tsathe wethu lo wasisita wasisonzetela Jeffrey
Jeffrey wathi hehla tonke ukuthi kwashiwo njani sababa bovula indlela babokwenda ini. Angidingi ukubuyela kuloko niyakwathi. Amandla. Ngithi ke Maswati akithi ngubani in his or her proper mind lo ngeva ungathi kulwa ulwe le Maswati kudlala. That is the reason why we are here. Emanesi ahutshwa tisu kwavalwa ibhasi lapha eNkoyoyo bacelile ukuthi bathi abanemhlangano seyivaliwe ke ivalwa ngamaphoyisa ibhasi lebe kumele bayende nyalo itimele ukuthi kube ne off ramp ijike ibisele emuva kumele ukuthi we driver ayisayilele bus i-off ramp ujike lapha ubiyele emuva. That is it, angithi sicabene phela sifuna baye embabani kodwa lokwenteko la ngekhathi sibhamba la ngekhathi ebhasini kuvala umnyango oqala eMaswati avula umnyango wamafastelo ngetandla uma uwela ngale ngaphandle mawuwela phansi yakhala inhlaba nisikhipha ngekhathi ebhasini eMaswati nithi yini igama leNosesi umsakandaba anzange ngekubone lokhu nje kunemandla abathandaza basi babafundisi basi ukhulumele lokho madimoni yini niyakumuphi iJesu niyakumuphi uNkulunkulu kude longayati le incident lapha ngabo Sikhanyiso labe bawa bahujwa la ngetinhlaba bonesi bahlakaniphile ke bonesi ngababona lapho sibahlakaniphile bayakwathi ukuphatha lithumbu waphinza waphila lo nesi ngobe kwakungemi ngangiyawubaleka nalo lisatshule ngamanyefu ngamangala mina ngathi yena baki umhlulo wani lo ngithi ke Maswati ku understand yena sikhuluma ngalabantu labathathwa bafakwa lapha eBrewery uMakasi labantu lababafaka lapha mdzala uNkulunkulu bayebula labanye balapha psychiatric center bachaza ukuthi ngithi lesathrowa eMaswati lapha enkhathi emlilweni wamaCrate kwakungashi fem kwakushe emaCrate kwathiwa ngenani la ngekhathi emasotsha ke bethi mabanikhanza emgwaqweni kunemlilo ngala nithathe athi ucimeni ngetandla kuthi uhambela emgwaqweni kana mafuthi akhanza umlilo nguwe lo ubasile ashe eMaswati kuthiwa ucime ngetandla emasotsha amSwati phansi ngamSwati phansi mina ngithi sikuleli langa leli you guys must understand clearly ukuthi why sibe la and what do we want. We crossed our Rubicon. This is where we are. There is no turning back. Ngithi ngalawo malanga ngaleso sizathu ke Maswati akithi ngithe adaba ngithula ama sessions ngicela kuyivala ke nginitshele lokuthi ngiyabonga nendelo omkhulu umsebenzi ukuthi nide la eMaswati ahambela eMelo iUK ngiyayibona itile la. Thank you so much. Lesa sasikucela kini uNkulunkulu uyanibambisa. Ningesabi sitawuphumelela. Kuphela fakane amandla. Letingcinamba ngemafutha endlela. Labanye sasibanenga 2021 ngoba mayengathi seyiyawa. Hey. Nalo njalo vele uthi fuka yawo. Ibonakala ngathi yavuka bahlehla labahlehla. Uyabona nje mina ngoba ngidawubiyela mina eSwatini futhi ngidawubiyela ngenhlokomo yabe kuphume bobacede uyabona mangena eOshuk sengibiyele eSwatini anikalungele mangena eOshuk angathi ukuthi utawukwendekana. What does that mean? Onke laMaswati afuna le change but aphethe kusaba kulelanga lelo ngalokuthi lokusaba kutabe sekusukile ngila angimathi ukuthi mswati utabaphila nomuntu abasangasekho emalanga emuntu atiwa nguNkulunkulu uma ngabathi abakhona utawufisa ngathi umgodi ngawuyavuleka angena angakuboni lokwendeka kungako ngiyengitshela abafana bakhe Mswati ukuthi hey lalelana macha asimathi abakhona umuntu abangekho kodwa nina endabeni khona ni dova buhlungu babwenu athala lihlazo asethunene lenza siyilungise nyalo asigcebe nyalo kuze naye namhla sahamba hambe with that little dignity
phela nibokhumbula Maswati ukuthi there was FW de Klerk angithi lo wabekwa nguhulumende wemabhuku wahamba de Klerk with a Nobel Peace Prize, am I right? Wabongwa wathini wathi sekwanele lokunyathela abantu buya manje ahlala phansi isikhulu. He got a credit for doing the right thing. Why were they doing the wrong thing? But he ended up ahambe emhlabeni with that dignity. Namswati, he still have a chance. Only if he can get good advisors. Hayi ngiyangibuke ke bayabathi ke uyunake lokho lomlulule kwabo bani. Bese uyakhona ukuthi athi inqumo yakho ukuthi itaba njani. Angidinge kusho. Hey, kodwa msholo uni nje nawo. So mawubuka lama advisors. Angeke ngikubide ngoba ngathi cabanga sengibithe igama lakho alibito la England wena. Aliphakeme ukuthi singalibitana. So ngizama ukuthi uma ubuka ke the crop of his advisors, you can tell ukuthi the guy will never be assisted. Kodwa bakhona abafati labafunzile kulaba labathethe. Ngibohle ngitibuda mina ukuthi angifuni ukuba bida ngoba nazo ngibahlomela uthini. Khona abafati labafunzile labathethe. Abamtsheli ngani ukuthi lento le yento akayendiwa futhi wena wethwala lihlazo. Number 2, bakhona abafati bakhe labanenhlitiyo lenhle ngekubathi kwami. Bathulele noma bayamesaba. Masithela wagcina avaliwe umntwana sobhuza angasayi lapha ngoba bekafisa kwendiwa lokulungisa. I guess nabo labafati besaba lokho phela mina ke kulethi igodlo tamswati ngicabanga ukuthi 5 ngiyadada. Ngidadi ngalethi nyawo tami ngi-invite wangila makhosikati. Ngifike ngihlaya lapha phansi lapha. Impilo yalapha. Awukaceli nekuda. So utobutwa lokho kuyakwendiwa njani? Khona ngosami lo wangisupporta, mntwana bani? Hayi. Wamsupporta makhelwane ngoba mangachaza lokusima ngibita wafika wanikela ini ndawo seniyabona ukuthi ngibani. Bakhona abantu abebantu labaphilako lapha. Amandla. I-question yami ke ithi abamtsheli ngani noma basabakubona samasithele. Lalelani ke Maswati. Ngithele into ngiyivala kanje. What is happening now? Etibhedlela kude mithi. What is happening now? Bodokotela ngibo laba labatoyitoyako nabonesi. When then yena uthi tekune state visit. Wasuka wayeGhana. Niyang understand Maswati? Listen well. If you will Google Ghana, you will find that Ghana is a republic. It's not a kingdom. Exactly. Kodwa bathi bekayo kobona inkosi yaseGhana. Uyacheka ke eGhana ukhanza ukuthi kunema tribes lokwetive. Then there is one kind of a chief, lo senior one of the tribes, not even a king. And that guy nabo bonke labala nabo ukhona indvo labakwati kuyenda ngcono. Niyangiva yini? Kubitwa nge-state visit. Why kubitwa nge-state visit? Ingako kubekwe ne-carpet lebovu nako konke. State visit angithi. So uyaqala uyabuka lapha. State visit ingcondo ithi kutaba bo-minister laba-strategic ukuthi lona waka-tourism, lona wakabani, lona wakabani. Kuyowakhiwa bungana ngithi. Njengoba nje mangathiwa ukuhamba Ramaphosa, state visit, kubuka ema-strategic industries. Seyibukiwe le gala sivakashela ukuthi isigudi kuna. Labo lababuke le sector asihambe nabo bayobona kwendiwa njani. La uthethe bantu bakhe. Bodwa ligama labo state visit. Mabafika le mabehla. Lo ngiyena labete kuye la. Angifuni bese ngathi lumbanisa lethi into kodwa diyalumbana. Siyathi ukuthi eSwatini bekwendekani kulamalanga. Not unless nifuna bese sikhishwe emakawukawu. Ngoba inkinga yenu namaswatini yadati indvu mana nifuna ukuthi ikhuluma. Nitozitishwe niyathi ukuthi bekunesimaya mayesane eSwatini.
kulamalanga. Sathi ke siphela lesimayemaye lesinyalo singasadi ukuthi besisala. Ningasho ukuthi ngitsite besisabobani. Kodwa ngiyasinaka lesimayemaye. Kwase kuvela luhambo loluyegana emva kwalesimayemaye angithi. Malufika lolu hambo sathi ukuthi thina emakhosi makehla kuta president noma head of state walelo live. Angithi kunjalo. Phela makufika head of state uvama amahlanga betwa nge-head of state. Waqhamuka umuntu lesingakatshelwa ngaye ukuthi usigaba bani. Siyalibona ke litrunk lihamba phambili. Noma litrunk noma ikhula box. Whatever it is. Niyathi nina Maswati phela bekubona nini lapho. Ningathi sikushitomini. Lapha sesibona manje sekushunqiswa tinto. Head of state uyalenda even kushunqiswa tinto. eMaswati ake ngibekise kube kuthiwa nje ngiRamaphosa bekade awubuyela eSouth Africa. Ake sithi ngwase Rwanda bekade awubuyela neRwanda umholi wakhona. Sine ngoba sihlakaniphe kakhulu vele kuchanyelwa la inhloko yethu. Kuthe kusesenjalo abacethe emavideo. Besingamati thina ukuthi ukhwethwa indvodza. Ihleti phansi. Itekuye. Asuke etekuye. Abe ngokuqala elayinini. Afike naye athi. Aqhawule ngathi nimababe. Bese kulandzela umkakhe. Ngasho ngathi kulandwa ligcobo mncwi lapha. Ngena ngamunye. Bese kuthi labafana kuphalo mfalo omnye eMaswati ayambuta ukuthi ingathi kune 2 in 1 la. Ushe eMaswati kasathi kune 2 in 1 whatever. Naye uyaya nabo sikhanyiso ngamunye. Mswati watehlisa kangaka. Ngibukile lapha ngathi eJehova. Yini letika leti? Ude nebantfu bakhe bonke. Esibhedlela kude imithi ligama laloku state visit bamele maphe ama strategic sectors labantwana uhulumeni phela babhadalelwe ngithi lokuyale bamele maphi ke. And then fighting that is a wrong thing to do ngoba wona ngumKristu uyakholwa phansi ngamswati phansi ngithi ke Maswati akithi mawuta ubuta mina ngidawuthi ngiyamfisela wenkosi. Ngiyamfisela ukuthi angengci asimata ukwenqani la emhlabeni. Kungendeka sengce kuqala nakunaye ngoba impilo yathiwa uNkulunkulu. Kodwa kuloku la kwendila angengce emhlabeni angakativumi le dono leti. Siyavumelana ngoSimaswati. Futhi athi angativuma aqolise. Athi angaqolisa amikisa imali lephathekako kulabantu labacilate ngalolu hlobo. Kulandwe bonke abantu labaku-exile kuphume abantu labasemajele. Asethe asaphila a new dimension or establishment that will make him to go as a human being. Otherwise, he fails to do that. eMaswati athi thathela. Niyangiva yini? Athi thathela and utawembatha lihlazo as the last king of Swaziland if he is failing to do that. Amandla. Ngithi ke ngalamafishane I was just reminding you Maswati ukuthi anika sukeli lide. Sitawufika ke la sithi khona sesiyanicela umsebenzi wenu wekuhamba ku MP by MP kule live leli. Umsebenzi wenu wekupetitiona MP by MP reminding them of the Swazi story, reminding them to push the EU agenda against Swaziland. Ngicabanga ukuthi ngiyayikhumbula. Lokho ke kwethu ngala ngako ngithi there are things that khuluma off camera, there are things that khuluma on camera. So Maswati akithi please siyanicela kakhulu kanti siyanibonga sesiyanicela ukuthi nifake amandla emzabalazweni niphelelwe luvalo niyekele kwesaba. Ngiyacela niyekele kwesaba. Nibokwathi ukuthi victory is imminent.
bengithi ke Comrade Neo la ngamina ngingena eborder lucingo lwami lutawukhala non-stop agcwele wona ema WhatsApp akana ugcwala ngomhlolo uyinkunzi ikawusela uyangikhumbula ukuthi mina nganginawe kuphi wena sake sadibana kuphi sakhule ekolishi wena masihlabela crossover ngangikhona nini iwile ngalelo la uyawuvuka athi ihlobo tami nebangani bami nabantu labangatiko ngalelo namhlabaphi bathi ngabe igcine laphi kodwa on that day lucingo kuyakwenda nje viva baqede viva baqede viva kawuzela ngalelo langa ngoba the job has been done ningabi ngemamene maswati we understand ukwala badute kakhulu esigodlweni. That's why we don't push anyone to come up public. Ukhona abantu aba too close esigodlweni but vela ngesupport ngoba ungeke ukhona ekuvela physical. Niyang understand amosive sakithi. Vela ngesupport. Sifuna amabhasi nje. Namhla besifuna amabhasi siya lapha eMN. Ngoba niyadata ukuthi nizabalaza behind. Why ningakafaki imali ngisho naba labasekhaya labangibukela. Nga November siyahamba silapha kaMhlushwa. La maswati afuna lapha manenge ede kokugibela. Kunabo somabhizinisi le ayedwa ngakhona ukuthi kawuzela mina ngedwa ngiyayithatha 2 emabhasi. Nalomnye somabhizinisi nami ngiyayithatha ibhasi ningangivethi kuphela. Sithi la ko September simemethile sithi emabhasi angu15. Asina stress emaswati understandile. Nathi sawukhera ukuthi bani behind the scene. Sina nje sithi emabhasi akuphi kubhekwapi nizabalaza behind the scene. Why are you not doing that? Angibuthi nine, ngibuthi nabala basemakhaya. Lebo naba close, lebo nabasafuna emathenda, but no ngavela ngeke ngisayithola ithenda. Fine. Asiba noma kumzabalazo awubalwe kule success lonayo. Labangadi ukuthi sihambe siyothandaza kuyasebenza futhi kusebendile. Kusho singeke basati. Labangakaboni ukuthi uNkulunkulu usivile. There was a lady was praying here who made declarations. What is important now is to keep praying hard and keep pushing hard. Yekelani ukuthi kukhona kuzabalaza ngekuthandaza kude lokungasebenzi. Kungako ngithi siyabuyela kaMhlushwa. Sicela tinombolo tibe tripled. Sicela ivavavumi bese tulo. Because sasibonile tithelo talento le iyasebenzela. Ngicela ukuthandaza.